mag-aral tayo na palabas about the past tense of God's Word and present tense of God's Word. Tatang, adalan tayo jay future. Jay, sa una po Diyos, para in the future. Very important, the past tense of God's Word. Nagajayan, nagati, nilipas ni Jesus. Nalpasen. At nunalpas, alaam-laangan tay biyag mo at present. Kaya na the present works ni Jesus is in heaven, tatta, nga dan isunay dyan. Amen. Ibiyag mo lang. Dagiti mo lang nang receive the past tense of God's Word, present tense of God's Word, so that ag-enjoy the future tense of God's Word. So, anuhan mo na receive ni Jesus Christ ata, awan pag-asam, ijay future tense of God's Word, jay aramidan nanto. So, anuhan ka nga na-save tata, han kan tumatanan nga maisalakan. Kasariyay, kailangan you are saved now. And you are being saved every day. Kat si kanto jay mas-save no umay. Wano nung matay ka. Kasaray ta. Tagalangit kan tata, agbiag ka nga tagalangit, mapan kantoy jay langit. Kasati kasan iti Word of God. So nga kailangan nyo makita nga na-receive yun, ngayon mo na daday in the Spirit, kaya ma-receive yun to. So no ka na save tatan, at samo ko na makita to ano matayak, zero. Ang ka nga ma-save nga talagan. Kailangan na-receive mo, sa mo'y bibiyag, sa kanto, ag-enjoy. Ijay fullness na diyay. Hallelujah! Kararag tayo nga maawatan tayo na ito nga teaching. So, data yun jay future. Yung mangyarin to in the future. Ket Holy Spirit, ti makai-reveal kada tayo ijay, oray ada tayo tata, dito yung abiyag. Maawatan tayo na jay, mabante Revelation. Mabanta diyo man pa jay, chapter 16, iti John. Iti verse 13. Masahan tayo na doy. So, magita yung the last part, He will tell you about the future. The Holy Spirit lang, ti makaiparang kada tayo, may papan iti masakbayan. Tinaduma, He will show you things that they umaito to come. Amen? Okay. So, Holy Spirit, ti makai-reveal kada gidjay nga umayto. So, future. So, the Word of God in the future, ada na di umayan ni, and not the future tense to word. Ritak manan, ti aramidan to ni Jesus. Nga ti aramidan to ni Jesus, umay tumanen pang future diyay saan pa'y nga nalpas ken saan met nga madama future diyay umay tumanen
Ket ijay umay tumanen, dito'y Bible at dati dua nga division na diyan. Or dua nga events. Dua nga pangyayari. No umay. Adade ko na nga umayak tumanen, ket dua tituktukuyo na ijay. Umuno na, no umay tumanen, may saktuktukuyo na ijay, jay rapture nga umay. Okay, first, rapture. Hanga jay second coming na dito'y earth. Pagkita ka kayo lagi diyang scripture. Umuno na, kitaan tayo na diyang 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 50. Tayo nga start, okay? Basa. What I am saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot integrate the kingdom of God. These dying bodies cannot integrate what will last forever. Okay, tandaan nyo dito, flesh and blood, ano nga iso timang tawid ti kingdom. Jay umaya, tatatan, at dati yun jay kingdom. But that the dying bodies cannot inherit what will last forever. Saan nga isuna di marapture? Masukatan. Verse 51. Okay, transform or be changed. Amen. Dahito'y rapture ti matuktukoy. 52. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpets blow. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed. Okay. So makita yun dato'y, ito yung mangyarin to. Awan pa lang dati transformation ti body. An pa nga nagbalin na ito yung heavenly body. Amen? Mortal body pa lang na ito. But nagbalayan ti Holy Spirit. So palang iti nangyari dito yung bagi. Amen? Pero umay to the time, nga daytoy ket ag-change. So, i-compare yun na ito, ijay, ito yung basa tayo, i-compare tayo, ijay, 1 Thessalonians, chapter 4. So, na ito in the twinkling of an eye. So, kunana nga na yan. Nati twinkling of an eye, di pagdarikma, tuno may sa kirim ti mata. No, daday, apagkasay mo, ket, in Mayan, rapture diay. Tada jay second coming, han nga kaslakirum ti mata diay. Takasing kastana nga na ipangato, bumaba nga mapansin titatao dito'y lubong. So, rapture pa lang na diay. Sige, 1 Thessalonians 4, beginning verse 13. We want you to know what will happen to the believers of God. So makita yun dyan. Tuloy. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers of God. Okay? We who are still living in the wilderness will not be given ahead of those who are died. Okay. Inayadan tayo. For since For since we believe that Jesus died and was raised to life,
We also believe that when Jesus returns, so naawagan lata, when Jesus returns, into nagsubli ni Jesus. Pero ti matukto ko ito ay rapture. So nga makita yung the Bible, umay tumanan ni Jesus, nagsublin to ni Jesus. Kailangan nga pansinan ni Yuda, niya ba matukto ko dito ay umayana ti rapture, kuno di umayana nga grain, iti millennial reign dito yung earth. Kailan mailasin nyo diya, nga pariho. Sabali jay second coming na dito yung earth, sabali jay rapture. Nga event. So makita yun dyan, ngayon tunol agsubli ni Jesus, ket, nati mangyari, tuloy. Yan. Okay? In verse 15. he who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who are alive. So makita yun dyan. Datayo nga si bibiyagin, to nagsubli, kuna namanan, will not meet him ahead of those who have died. Antay yung unaan dyan natay. Dyan natay nga believer. Tahan nga amin, ket agungar tinatay, no rapture. Ti agungar lang nga natay dyan na save. Surat yun, nuhan nyo pa yung amo na gitoy. Haan nga agungar da Pilato. Apay mo, pimangan hangan ni salakan ni Pilato. Sino na ibagangan ni salakan? Okay? Da Herodes. Andang agungar. Ti agungar pala ang believer nga natay. The bride of Christ. So dati agungar. Kat isuda iti kasabay dagitoy si bibiyag at the time no tatako makasabay tayo isuda. So nga urayan tayo pa nga agungar da sa tayo mat ag-change or santo baliwan ni Apo Diyos na tayo iti heavenly body. Ito'y bagi tayo. Sa tayo ag kukuyog nga sumabat. 1 Thessalonians 4, verse 16. Kita nyo, first, the Christians who have died will rise from their graves. Kita nyo, tiagungar, Christian, believer. Ana, the Christian nga, religious the Kristiyano nga nang receive kini Jesus. Amen? Kan makita yun dito'y nga ada the voice of the archangel and trumpet call of God. Hallelujah. No second coming ni Jesus, no rapture, ada the voice of the archangel in the heaven can trumpet of God. Amen. Ngam no second coming na dito earth, I want the trumpet. So mailaslasin nyo. Dito yung mangyari na dito yung future, mabalin nga no bigat. Wano nung madamdama na ito'y. Biglaan na ito'y. So nga ti rapture, jay bigla nga makot up. Amen. Kasla magnet, bigla lang at tug, kuna na lang.
Kaasum na ita. So nga, kasano maka kapit kay jay saka ni asawam. Awan di kasay ka di. Surusuron lang ti tao na gijay. Agkapitak jay skirt na. Apay marapture jay skirt na. Ang mabalin na gijay. So nga na gijay nga sao, surusuron lang. Awan ti kinaagpaiso na. So nga ito di mangyari in the future. Nga aramidan manan ni Jesus. Jay first ngay naramid na, He died. Amen? Natay ijay cross. Naitanam, nagungar. Inagungar adan jay heaven as our high priest. As our mediator, our attorney. Ay surok na rin na palabas. But after, mananda jay future, nga aramida na, so jay second coming. Kat jay first, ngay bagbaga kada kayo, dahil ito'y second coming, nagsubli, duwa ti mangyari, may sa jay rapture. So dahil ito'y siya kunaka, kureta revise akman, dahil ito'y book tayo ti solemnizing program, uno ceremony. Tada kastoy gayam, ti biblical. Tapno yung tuno ag March, jay nobyo, ada ti ag trumpet, mapan isuna ijay tinga. Tapno jay nobya, agawaanan nga sumabat. Hanga umununa jay nobya, santo sabaten jay nobyo. Umununa jay nobyo, mapan jay tinga, santo sabaten jay nobya ijay. Kasi datayo jay nobya. Masapul nga trumpet tapay jay sa tayong umato. Awa mo no sino ti first. Kay applyan na reto'y nga kasar. So nga dati agpukaw nga may sa the archangel. Umbayan! Baka ako na rin ay. Tinobyo! Pup, 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 pup! Ano ba siya? Trumpet. Agawan mo siya nobya nga agrubat. Agahasam. Tapno may parang da ito'y. Amen. Takas day gayam no humay ni Jesus. So, ito mangyari, yan. Agungar regilin mo na nga Christian nga natay, or believer, sa tayon to ag-change. Verse 17. Ayan. Tuloy. Okay. Ngati mangyari ka, datayo mat nga si bibiyag, no, datayo kumadya si bibiyag at that time, makot up. Ito diyahan nga believe ti dadumay ti rapture, because kunada one ti word nga rapture in the Bible. Dagitoy dagiti tao nga kontra ti rapture. Pero tiada caught up. At kas nga daadal tayo, inadal tayo di Bible school, Bible school. They caught up ditoy, the Greek word na harpazo or arpadso. At ikayat na sa when, caught up, to be caught up. So nga, ti caught up mat lang, ti may isang English na rapture. Haan lang ala rapture, ti inusar na caught up. Amen. So nga, dati rapture. Tamakot up tayo, papanan tayo. And the clouds to meet the Lord in the air. And the clouds. Ijay cloud, ijay tangatang. Naglugang ka di aeroplano, ngumato di aeroplano, adati nagpapatinggaan ti cloud dyan.
Nga buyam kasla earth. Dati mountain na, dati kasla kayo, ti porma-porman di cloud. So nga di first nga nakalugar ak ti aeroplano, nagsangitak, dadaki jay. Tanalagip ko ra ito'y. One day, meetak ni Jesus ito'y. Kung kunak kag meditate. Amen? Iso nga, sigurado na nga makot up taapay nga maipangatungay. No second coming ni Jesus ito'y, han ka makot up. Taumay nga rod ni Jesus ito'y. Iso nga, ti rapture, daytoy, ti maipangato kay dayan ti ululap. Amen. So nga, ti first nga mangyari day second coming, wano no agsubli ni Jesus, nga bagbaga na rapture first. Hanga day second coming nito'y earth, rapture pay. Hallelujah. So nga nakasagana tayo dito'y dapat everyday. No umayan madamdama, nakariridi ka. Amen. Okay. So, rapture na gitoy. So, naibasa kan 1 Corinthians, 1 Thessalonians, next. Rapture pa lang, ipagpagita. John 14, verse 1, basa. Don't let your hearts be troubled. Trust in God, and trust also in me. Tuloy. There is more than enough room in my Father's home. Ayan na, dato'y nga rooms, one of mansions, Father's house, ijay heaven. Hanga dito'y earth na ito'y. Okay? Tuloy. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? Napanan ni Jesus after His resurrection. Napanan ni jay heaven. So, jay nga agpiprepare tata. So, nga na tayo nga believer, noan niya ti mabaabot tayo, so ti prepare na ijay. Naaramid ba the mansion of God? Yes. Pero adati kaikariam. So nga, antayo nga mo, no, niya ipiprepare na ka, de dakal nga mansion. Wano, de medyo paspasit. Taasawaan na tayo, iawid na tayo. Pero, adati prepare na pagyanan tayo. Amen. Verse 3. O, I will come. So, makita yung mananday, umayak. So, agsubli. Sigurado nga agsubli ni Jesus. Awan mintis na rin ito. Umay nga umay ti rapture. Kat no umay, nadaramida na, indada tayo alaen. Hanga umay tapno sang putak na kayo dita. Umay ko alaen da kayo. Rapture na ito. So, nagito iti scripture ti rapture. Amen. So, nga na ito iti pipraparan tayo nga believer. So, nga ibiyag tayo kuman ni Jesus. For me to live is Christ, and to die is gain. Pang future manan day panakatay di bagi. Nga madontin mo unang anatay. Pero ijabiyag mo, future mo diay. Amen? Namti ko na ni Paul, for me to live is Christ. Habang kasi ibiyag ka, ibiyag mo ni Jesus. Tainton matay ka, again ka. Ada gungunam. Hanga gungunam.
at the reward mo, the gain mo. Amen? Okay, pero, mapantayo pa dahil, I will come. Kunan man na ni Jesus. So, agsubli nga talaga. But yung first nga pa nagsubli na, rapture. Apan na alan, jay namati kanyana. Tapno no sa dino tayan na, adadamat ijay. Jay apan na alaan. So no apan na alaan, apan diyan ni ama namanan, iawid na isuray dyan. Ayan ti mansion. So nga tag-enjoy ti mansion, jay marapture. Haan nga amin kat mapanday jay. Jay marapture ti mapan. Amen? Okay. So that is second coming about rapture. Next, Matthew 25, parable of the 10 virgins. Basa. Okay, nato oranda pa nga sindidat silaw, or oranda jay bridegroom. Jay groom. Nato oranda jay nobyo ni Jesus siya. Dagitoy 10 virgins, dagiti may asawa. Believer. Okay, verse 2. So, ado nga talaga ti masirib nga believer, nga madalat tamat ti maag. Ang alat tayo kumadiyan. Verse 3. Oh, ti oil. Nya ti oil? Holy Spirit. Anya ti lamp? Jaya silaw. Amen? Jay works. Iti Holy Spirit. Iti life ti tao. Ngay suti aglawlawag. The fruit of the Spirit, character. Okay. So, mapan tayo dyan. Verse 4. So, ada extra oil da. Okay. Nyati nangyari ka dakwada? Okay. Na-delay. Jay nobyo. Ngamahan man na ibaga, madilimot kaya. Manipod ka na giti apostle, ganadata, nabayag daytan. Ket giti apostle palang ibagbagada idin nga umay. So more than 2,000 years. So agasam na nga delay. Amen. So ngahan mo ako nang tibali ma-delay. Tabaka dyan na delayan at tan nga ma-fulfill. So makita yo nga nakaturog da. So nga ado ti maturturog eh. Ang physical magkini na ito eh. Spiritual. So nga kunakunan ni Paul, agringkas kapat maturog, talawagan da ka ni Jesus. Amen. Ngam daya turugan mo lang ti physical no, adap preach na yun na dito eh. Takas ano nga, ada extra oil na daya, kasi nga mapmap no ti Holy Ghost. Ti ada extra oil na, daya mapmap no ti Holy Spirit. Ngam daya matmatyanan, hawan. Okay. Gusto nga no matuturog no madama preaching, hawan na. Kasi ano nga mapno. Kat ti mapno ko ti aggressive. Okay, verse 6.
So, kita nyo, the shout, manen. Amen? Kasi nga rin rapture, the shout, and the trumpet. Kati jay nga umay, jay, groom. Woohoo! Sana ko na nga, come out! And meet him. So, may ate dyan, no, daksan. Tapno, makitam de babae nga, gawaan ng agbalingkwas. Sumabat tenubyo. Amen? So, kaso ito di mangyari. So, ano natin nangyari? Verse 7. Okay. They prepare lang prepare their lamps. At midnight, na jay midnight, hana kayat nga sawan na jay, nga rabii, ti rapture. Amoy na ti midnight, spiritual na doy. Dito'y lubong, umay ti sipngat. Into na agturayan ni Antichrist, nandanina nagturay, marapture tayo pa. So nga di midnight ito spiritual. Ano ako na nga midnight rapture, mabalin nga agsapa, mabalin nga aldaw, mabalin nga malam. Ngam no jay midnight ngayon baganad to'y, dagito'y nga road jay time, ti panaglamis ti ado. Time nga adot maturog. Nawatan nyo, spiritual. Time nga padasanan ti darkness nga agrain. So in between, na day panagrain ni Antichrist, itchay tayan ti rapture. So nga naibaga nga midnight. So nga dinaduma, di kwa na jay about great tribulation, pagkita, madam naman, na misunderstood ti adugayam da jay about rapture. At the rapture pre-tribulation, pre-great tribulation. Pagkita gamintin, bagada gayam. Ket, kunan mo tinaduma, hangag pa isudata. At the middle of the great tribulation, in the middle, jay ti rapture, kung nadamat. So nga, naduma-duma ti theory na diyan. Pero di panag-ada-adal ko, naadal ko, adan nga talaga ti great tribulation, nga umunon una, ngag-suffer even the believer. Ti talaga nga, haan tayo nga malakam, jay God's wrath, kenda jay, panagmarka ni Antichrist by force. Ngam no tribulation, nang rugi kada kiti apostle. Great mo lang dihay. So, sige, pakita ko na madam-dama. Pero, kita nyo na doy. So nga, midnight, anakayat nga sa wana jay rabii. No, dikit ni spiritual nga midnight. Amen? Sige, next. Verse 8. So nga, no rapture, handa ka maibingayan ti kaduam nga believer. Because the rapture, individual na ita. Handa ka mailakaman. Uray full of the Holy Ghost ti kaabay mo, ti asawam, ti anak mo, handa ka mailakaman. Kailangan sika ti mapno, ti Holy Spirit, ti personal life mo. Hallelujah! So, kita nyo, dumawdawat na dagitoy. Ide kakadwada. Tamay idepan de silaw da.
nga mayatin sungbat. Lagi di hadwada, verse 9. So magita yo sang o manay. Nga madutik strada. Pero para kadakwada lang de. Ulitak man ang timang rapture kada tayo Holy Ghost. Timang ipangato kada tayo Holy Spirit. So nga ti tao nga one Holy Spirit kanana never nga marapture. Uray relihiyon na aming nga relihiyon. Kailan maawatan nyo na gito'y nga mangyari in the future? Tanong maawatan nyo na ito mangyari in the future, agtarimaan katatan. Believe mo na the finished work of Jesus Christ, the past tense of God's Word and present tense of God's Word, because mapankanto ni the future, awan ton tinamnamam, nohan mo nga na-receive na gidya. Naawatan niyo? Okay. Tuloy. Verse 10. So makita yun, di agsublidan, and mayan jay nobyo. Sino lang ti pinick up nan? Jay mamasirib nga nagijay nga da extra oil na. Jay nakaridi nga mang-meet kanya na. So nga aduti ha nga marapture nga talaga believer. Believer na gito ito babalasang daamin na daamin silaw da. Adaamin oil na didamo. But in mighty rapture na bati jalima. So I believe in this. So nga aduti agkun ko na nga believer around the world. Ano mighty rapture, handa marapture. Because saan da nga napno, the Holy Spirit of God, handa nga nag-change, na idop ti silaw da. Warning kada tayo da ito. Ng pagsayaatan tayo. So nga, ano data ti lumamlami sa ayat na iti Diyos. Kita nyo nga di, nagito'y vaccine, nagito'y, ito mangyari. Nga rigat dito'y lubong, pressure dito'y lubong. Imbis nga ipapatin dita tao nga draw kene Apo Diyos, adon, iti madadawn. But praise God, adumat, ti maribribay. Nagijay mamasirib. One day, kaumay jay rapture. Adon to tiag sangit. Nga believer, tati kunada, kaslahangag paiso na ito'y. Ito pa anti-Christ nga one world government, one currency, one religion. Kalangahan nga mamati tita tao. Ngam di padasdan dito'y vaccine ay control ti the whole world sada ko na mabalin na digayam. So nga doon to ti maklaat tito'y no umay to talagang ti rapture sada ko na adagayam nga talaga. Ti madijay no isudat ti nabati. Narigat ti agsangit ti kamaudyanan. So be ready now. Amen. Hangarat tayo na dyan lumamis. So nga nagidjay nga na rapture, isuda itinapan ijay kasar. Ta isuda ti maikasar. Kat na ilak jay door. Anya nga door na ito'y anya tinailak. Door. Nya di ay. Kasla di time ni Noah. Nga nailak di door iti daong. Ura yan ada humabol handan nga nakastruck. Mabalin nga da nagrepente di ay.
pero saan nga nakalugan. So, no rapture, mamingsan lang. Hangin inot na ita. Mailakan after. Kitagidayan kayat na ti sumaruno, handan nga makahabol, ijay rapture. Ti mangyarin to lang, ituloy ko into the next, ag-suffer dan ijay God's wrath, ken the Antichrist. Putulan da isuda, no madidan tagpamarka. So makita yun na doy, sino tin may kasar? Diyan na rapture. Ayan na di pagkasaranda. Ijay heaven. Ijay ayan itibalay ti ama. So nga day istorya ti Hudyo, no kasar, ti pagkasaranda, ijay balay ti lalaki, hangay ijay babae. Amen. Tatayo pa nga Pilipino, jayan ti babae. Ngam, ti Hudyo, jay balay ti lalaki. Tajay balay da Jesus, ijay heaven, ti karamidan ti kasar. Okay. So tandaanan nyo na gito'y, sungan niya ngay, kas pangarigan. Patay-patay ka tata, kat mamismo na ito yung rapture, mapan ka ijay, God's wrath, and dajay panag-reign ni Antichrist. Anong to agsangit ijay? Tatatantupay, kabutbutang. Baksin lang, hangka makagatang, hangka makaiskwila, hangka makapasyar. Di karkaron no putulan da ka. Hangka mo lang makalako, hangka makailako, plus putol, titenged. Kayam nga ta? Isugahan tayo nga, bareng-barengan jay rapture. Kailangan ma-rapture tayo. Amen? Okay. So, dagi jay, nabati, ilukatam na kami, kunada. Ngam kuna ni Jesus, verse 12. Nyati sungbat ni Jesus, kanakwada. Oh, hangko nga mamunda kayo. See? So nga nagiging mabati, kastando ti bagan ni Jesus. Tilangan pag-asa na, agpaputol na lang, nga handang agpamarka. Day palang tinbati ni Apo Diyos, kadakwada nga mabalinda nga humabol. Pero haan nga humabol di rapture. Mabalinda to may salakan, ngamhaanan nga di rapture. Tanakaklusan di rapture. Ilangan o may kadakwada, dajay, handang agpamarka. Suran to di sublyan ni Jesus ditoy. Ta mga 7 years lang dayay. Amen? No, si kakasmarigan ni mabati, sasaganam jay kuiba nga papanamon. Ngamayan na ngay. Tipag lemengam. Grabe diyay. Agpaiso nga in shorten ni Father God diyay, pero grabe. Pakita to no next. So, dyan, di mangyari. Last, nakitan tayo Revelation chapter 7. Dito'y ti ayan ti rapture. Basahan tayo, sige, rugi tayo pa verse 1.
Dagito lagi angel nga bangkon control. Itira ito nga lubong, four corners of the earth and the sea. Tuloy. Okay, nyay bagana, ija anghel. Verse 3. Okay. Anyo pa yung kadadalan na lubong. Kunana. Ganahan may masilan. Mamarkan. Dagiti kukuha ni Apo Diyos ito earth. Amen? So, the shortcut ng istorya, ida Israelites, na markaan di 144,000. Verse 4 yan. All the tribes of Israel. Awan tayo dyan. The 144,000 nga namarkaan Israelites. Dagitoy dyan haan nga nakias-asawa nga Israelites. Gapo ken ni Lord. Amen. Hanga basta hanga nakiasawa. So, para sa doon kita di ayanda, ijay chapter 14. Kasi dagitoy, naiulit di chapter 14, nga dadan ijay nga great rejoice. Verse 1. Chapter 14. The Revelation. Basa, then, anya na isurat ti muging dadagitoy, the name of God. Amen. Al kadwada ni Jesus. Hallelujah. Namarkaan da. Amen. Surat dagitoy dagiti, haan nga naki asawa. Okay. So kita tayo dyan. Basa tayo man verse 3. Before the throne na, so ijay heaven na ito'y. And, the 144,000 tikin amoy ijay nga song. Amen? Nga na-redeem from the earth. Ta isuda dyan na rapture. Hallelujah! Anya gaminti gapuna nga isura yay. Verse 4. Okay. King James Translation. Kitaan tayo. Kitaan nyo. Which were not defiled with women. So lalaki amin na gitoy. Awan ti babae. Single. Handang nagkasasawa. Amen. So nga rong, ti bagbagan din na duma, ti may salakan, 144,000 lang. 144,000 Israelites, ang nagkasasawa nga lalaki, isuda di 144. So awan tayo ijay. So nga nyo ibila-bilang sarili yun dyan.
Ada ti umay ng kasaba kanya kidi. Kuna na, Pastor, amom ba ti bilang ti maisalakan? Kat kuna kangko amo. Kat kuna na, dagiti apostle amuda. Manungay kano. 144,000. Kat na kayo ngay, manu kayo ditayan yung group, milyon kami kuna na. So, adutihan nga may salakan kada kayo, kasi 144,000 lang ti may salakan nga kunam. Apay nga kayo palang mga saba, kung sobra kayon. Sako ko na, ada ba asawam? Ada. Puwera ka dita. Israelites ka ba? Haan. Puwera ka nga dada. Sana medyo ma-realize nga mistake ti understanding na dito. Nawatan yon? So nga kita nga theory nga may bagbaga 144,000 lang ti may salakan, that's not true. 144,000 ti ma-rapture, that's not true. Agpaiso na rapture na gitoy. Kasi adara na ijay throne. Kano na nga na-rapture? Chapter 7. Amen. The Revelation. Daytoy met ti nakainayunan tayo. Ti 144,000 na-rapture na lagi doy. Gana verse 8, makita yun ay. Chapter 7, verse 8. But in the verse 9, adasin maruno kadakwada, or nainayon. Verse 9, basa. After this, I saw a vast crowd, great crowd, from every nation and tribe, and people and language, standing in front of the throne before the Lamb. They are clothed in white robes, and they are Kitaan nyo met, adasin maruno, nga napanmat lang ide throne. Dagito dyan na duma-duma nga tribo, na duma-duma nga puli, na duma-duma pagsasao, dito'y tayo nga nainayon, awan makabilang. Tati rapture. Amen? Mauwatan niyo. Kailan ikaralag yun, pagkita mo kanyak, the end times teaching. Pakaawat mo kanyak, tada kanyak ti Holy Ghost, mangipakaawat iti mangyari in the future. Kailangan nyo ikararag na gito eh. Tanuhan nyo ikararag, isunod dyan, material. Kung kunayo kanayo. Hanyo kayo nga sigurado, hanyo siguraduan na dyan, mangyari in the future. Inbis nga dahito iti ka-importante yan. Minsan, give up you, tigimong you. Because of money. Ano nga serbi? Ti material things. Nuhang ka na rapture. Think about that. So nga ikararag mo, Lord, tulungan na tapno, tinasken, wano importante kanayak, ket jay umay to. Jay future ko. Kararag yun yan. Karo na kayo nga ubing youth. Minsan, no adante higayam nyo, naulaw kayo. Kayo na makigimong. Yes. Ado tiyot nga kasjay. No napaay, han nga makigimong. No adamanon gayom na, han mo lang nga makigimong. No siyak lang ti masurot, tiniapo Diyos, han mo nga ikan ti gayom na, ken awan man kurso na adaan na.
ni Jesus lang. Kung magpasalamat kayo, tahanga siya. Pasalamat kayo tanay Apo Diyos, adalah ta di plano na ti marriage. Ano siya karon kita tiyot no minsan. Ito kuam. Kaya masaksak na. Ma-encourage kayo kiti ko mga pursigi kini Apo Diyos. Kita nyo, nawan gayom nyo, always kayo dito church. Ito na dagayom yun, mahuawanan. Adan ijay ism. No napaay manan, agkukurot. Madina manan nga makigimo. Suno siya ng decision, awan tiwi makurso na daana. Kasi na lang tapno ka na yun na di church. Hana mapadasan di mapay. Nga maan namat nga mapadasan di makigayam. Ni Jesus Christ langan. Ay kaya tiyudete, iso ti kararag ko kada kayo. Ha? Iso nga, kailangan nga anyaman nga situation ni Apo Diyos ti number 1. Amen ba, youth? Young adult? Amen. So, makita yo. Yan. So, dito'y makita tayo nga dito'y da nga sinmaruno. Amen. Oh. After this, I saw a vast crowd, too great to count. Ano mabilang? From every nation, pulpuli, tribo, tataw, ken pagsasao, nakatakder damet in front of the throne and before the Lamb. So, na-rapture na ito. Ito ito anti-rapture. Woo! Amen. Adagay ganda nga palma, nga bulong. Sign di kwade victory. Verse 10. Salvation comes from our God, who sits on the throne and from the Lamb. Mayat ti kakantaan da pa ijayan. Mayat ti pupukkawandan. Chapter 7 na ito ya. Verse 11. And all the angels were standing around the throne, around the elders and the four living beings. And they fell before the throne with their faces to the ground and worshiped God. So kakadwadan na gijay. Verse 12. Peace, amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and strength belong to our God forever and ever. Amen. Amen. Kasam na ay. Verse 13. Sino na nagijay? Then one of the 24 elders asked me, who are these who are clothed in white? Where did they come from? O sino na nagijay? Nakabado iti pure, clean, and white. Ha? Sino nagijay? Verse 14. And I said to him, Sir, you are the one who knows. And he said to me, these are the ones who died in the great tribulation. Yan. Pansino niya? Natay da iti great tribulation. So, nangrugi ka na iti apostle, pinatpatay da isuda, pinutulan da isuda, niragadi da tinaduma. So, gasam nangyari ka na kwada. Hingga na tata tinaduma nga nation, even nagijay Christian, ijay China. Amen. So, bipia pala ng Pilipinas, tahanga kasta. Pero ti kakadwa tayo around the world, nadanas dati great tribulation. Tribulation tayo lang, kat vaccine.
Tekang ka makagatan. Kumpara ka na gito'y. Hallelujah. Isu na nagijay nagitin na rapture. Di habwas, tuloy. Yan. Diyan naugasan the blood ni Jesus, tinarapture. So, rapture chapter 7. The Revelation. Amen. Into numalpasan na ito'y, ison day pa naka-open the seal. Chapter 8. Ito yun nga may buhos jay God's wrath. After rapture. Awatan yun. So chapter 8, chapter 9, hasta diritso letan, God's wrath and Antichrist, ti agworkan dito'y earth. Titanda jay mapuran ti 1/3, na ti lubong, agmarmarka lang ni Antichrist, bubuos damat ti malukong tipong tot ti Diyos. Ti talagang haan nga madanas, ti marapture, jay God's wrath. Kundi panag-reign ni Antichrist. Ngam no tribulation, nadanas na kiti kakadwata yun. So nga, iti theory, aglalaban di ba pastor jay? Great tribulation before ket rapture. Kung naman tinaduma, kanya nga before great tribulation, in the middle. Kung naman tinaduma, after the great tribulation. Ayan na ba nga talaga? The rapture, no great tribulation di batayan, adagaya mon ti great tribulation nga nadanas dagiti na rapture. Ti haan mo nga madanas, God's wrath. Ta ibuos na ni pungtot na after the rapture. So, hindi umayan dagijay malukong ti pungtot ti Diyos. Balin nga dara ti 1/3 iti danum ti baybay dagiti ubog karayan kakasya iton. Naawatan niyo? Kaslay di Exodus. So nga tapnohan tayo madanas niya marapture tayo. Be ready. Ije rapture. So nga for me to live is Christ. Tatan. And to die is gain. Biyagan ka ni Jesus. Rapture man ti umay, ono physical death, nakasigurado ka. Hallelujah. Kararag ko nga mariing kayo dito'y. Tapnohaan nga pabanjing-banjing ti spiritual life you. Hanga no da problema dito'y lubong, suksukat mo jay future mo. Ti problem lang dito'y lubong, manulang nga years, ti panagbiag mo dito'y. Ngam no jay futurean forever and ever. Hallelujah. Once nga tinatay kat saan nga gungar no rapture, wala na. Impyerno tinapananan na gayay. Okay? Dadjay ti word of God. Jay future tense. Aramitan ni Jesus. So ipakitak to dadjay, ito no next. Ipakita ka na kayo di mangyari di 7 years. Nga dyan. After the rapture. And then, di mangyari no second coming ni Jesus. Kailan nyo maawatan niya. So nga kayo nga youth, kung napaay kayo man, kayong aglaladot nga may maki-church. Challenge kit di ka na kayo di ay. Sino ka kumangay? Kasjay. I have my Jesus.
He is my life. Amen? Ngamno damanan kayo mo, intag church. Ang karajay, Domingo ko tada kayo jay SM. Maawan kayo ti service. Kayo gamba bantayan na, binbinantay kayo kot. Kayo kiting umay dito yung church. Tandaanan nyo diyan. Tibiyag dito yung lubong temporary. Eternal to the next. Amen? So, I believe nga nariing kayo dito eh. Ito'y future tense of God's Word. Amen? Tuloy ko to. So nga, umay kayo maten. Tamo nyo ito mangyari jay 7 years. Amen? Kinamo nyo ito mangyari no second coming. And jay millennial reign of Christ. Anya ito mangyari ito jay. Anya ito mapaspasamak ito jay. Panagturay ni Jesus ito'y earth. And after millennial reign. Dagita. Kailangan maadal tayo amin dagita. Amen? Praise God. Palakpak ni Jesus. Awanan ti kamayatan. Nukaan nga ni Apo Diyos. Ni Jesus. Nga ibiyag tayo. Tumakder tayo. Hallelujah. Urabahaya. Shiendarabahaya. Undarabahaya rabose. Indalalabahaya rabose. Yulit ko manen kabsat. Kararagyo gamin nga i-open ni Lord ti matayo. Iti mangyari ti masakbayan. Tapno maawatan nyo ti future. I-receive yun na ito'y kat ti Holy Ghost laang ti maka-i-reveal. Amen? Let's pray. Mga Diyos, tiday ito nga oras. Ituloy mi nga i-meditate na ito nga song. So i-reveal mo more and more in our spirit ti kay papanan ti biyag. Siputado katataon dito'y lubong ti sanda makitkita na ito. Ket na misunderstood na ti biyag. So nga tulungan da kami tapno makita mi. Nga titunay nga biyag ket ni Jesus. Ket saan nga da ito'y biyag mi ti physical. No diket ni jay biyag min to in the future. So amin na ito'y nga nagdangan. Ipatagtagainap mo kadakwada. Nagiti mangyari in the future. Iparang mo kadakwada kadidiwagas mo, Diyos. Tapno makita mi in the Spirit dagitoy nga mangyari. So we believe nga dakkel di maitulong na rito'y iti panagbalin mi nga believer nga on fire, panagbalin mi nga believer nga active, nga saan kami nga dagidjay nga lumamis in these last days. No dida kami jay umapoy. Iti spiritum nga inbagam nga mangyari iti last days kadagiti tunay nga believer. So salamat Father. I-commit ko nga ro dagito'y kaabsat. I believe nga nakatulong dagito'y kadakwada, iti panakariingda, iti panag-serve, panagbiagken ka. In Jesus' name, Amen. So, God bless. You are blessed, Lata in Christ.